Umunan ngiti mo bisusuay katapurimanan Toriri mo dato sinuwalan Kada katong haruson lihon Haruson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko iran Sinunod kadang ketongo Yesus na sondihon Masuk takong sangunan Ko surot ako dinangaantakan Korwol ginaw itong sarap Kada katong harong isundihon Haroson dihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko iran sinunong kadang ketong Yesus na sondihon Haroson dihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko iran sinunong kadang ketong Yesus na sondihon Soko iran sinunong kadang ketong Yesus na sondihon kadang ketong sondihon di Yesus Kanomisi sa takad iswang sambayang kinarahingan iswang kerajaan surga suan so benebay no insan pod on sikawihay tuharati kasiwatan da alumis kapag yang payahay maya ditit kay sisaan da sambayang misusuab may no berkatay piramutan dahay gisamdot nunu na pahit awayan dahay Tomodan dat maya ditit panambarsan sobon bayno nga milod manakot panudukan pangiwaguhan nagi isa kaguhat igitan dahay maya dat kapasyan dahay manikita daw tinasambayang dahay isong aran Tuhan Yesus Amen. Sunong sobon kumanati din sanan kaun sikaw kumad panghakan da kinarahingan gisamdat kasuaban di bayna insan pod kapag yampay toko maya ti kay sisandat sambayang minsusuap bayno hopodom limot hari bulan 5 sanong hari sabat kumadati din sanan hinggo tokono po dat ay payrang ngod kasuaban di bayno kaubasan na po da hari sabat lebih kurang 2 bulan si tanga to kanon iswang kot kapag yampayan na sambayang misusuab kaubasan na po da hari sabat nga akuri to kamati kaubasan da iya di kulom na kurari tumandod na po it
statistik kapagyampayan dati nga kagumuan na pod miagali asimbayan to kad magyampay nga hari Isnin hari Kamis. Ilo na dua tadaw asaru dat o gumu to ko iswanggat kay sisan dat minsusuwab. Takay bugi ay lano nunungay kabaling kahangan nga ay ko basana na ilo dua tadaw kagumuan to ko ulum na ko ri nga atumbayaan ako dat iti na po hari Sabat nga kadang-kadang haro ginawa dati dat ay hari Sabat ba hari ni ka yun iri nandad yun lumanot-lanot nandad timpo dati ay suway pondo dit haro ko subukan po maggunan lagi. Okay, bay na po nga panambarasan na po dati ay tulo na po nga rasam tadaw montok o insanan. Pinempod iswang nga Matius pasal 5 ayat 44 nagi 45. Miagalit na ritan nimbulayan dati kanihab ilo rasam ay rasam lah tadaw naboras sa hiti dat montok kat o insanan tidak kira na tulun nuno na pa'y harad ti pamagunan nga ontok takailat onuan takailat binabangga tadaw paingkani ka daw larasam bo hiti na po dahil di bayno nga katiting ka di larasam mantad po di jam uno no ka ni habiridi jam 6 kantari di kaniham gisom dit pukul 5 minsusuab harapan dada tidak alumuyod lah tu sapaw-sapaw mati kan po di mimpun lagi nga iyo po dit patuntugan kad kaubasanan dat maboras ki jadi man pa dati intangay let kamuyan da rasam tadaw nga duo keperluan dati dit asaru da ako pian toko ginawa toko sakirad iyo minamangon nga iyo dit bingung ako pagkianuan da tulun miagal ko iyo makiano ako da tadaw nakasupan da rumah samot rilik kataraat gisem na nga adi o tutudan tumanduli na di ngay iyo makiano ko tadaw nga hila na pa sampaping walay no pakianuan rasam nakapananam ba kasang atanaman at katanami kasang orohyandad rumasam moy doi na po hinasok kat tinanaman da kasang nga ang sonsong anon da dit kukur ngayon ungkudo kumuyan dat misampaping walay ko isisak kampung magisusway pakyanuan labi po di sampung magunan paingkada ho pakyanuan paingkada do korhyan ka ditiso nga mantad ko pengaturan na minamangon adil bagi sila bagi kadang-kadang kat hilo nga haroy at pelajaran do ay bulayan dati milahi manudok dat inapahit kapanahakan tayo titahak kat minamangon nga asaru ida ako piyon takot dati korohyan ilo nagirasam man to kadat iyati ka nga suhay embulayan suhay katahak iyati ka daw nga kabalajar na gid monorimo to kalati tahak pinorohingan kapos yan dati nga iyo di bagi kadang-kadang got
ino po korohian dati pakiunon dati nga o kan kamiyagal di tawayaan dati kon ka iri otorimo dati nga iyon lo na lobo iri no hit belajar toko dat minsingilo toko monorimo dat titahak ko kinarahingan panumbayaan po dating iri ni bubos ta sonong ba paingkuran day kayo paparasam isay na ko kayo paparasam asaraw ko di tanganak pod may pangkok o gahay bawang kano na natang kuyo tok may ko piyo pakisasaot likod hilo watu ka tu obisa na pakagyan paparasam nga itang kuyo o nuwan itang kuyo pakisasaw na likod hilo watu paiduan kago kadagi sa mapatay iyo kakadihat ipaparasam mo obisa ka sa hindi na kayo matapot ka mo agumo nagyahit iminsingilo dat kayo paparasam hiti na padahay nga misampapi nga lo kamurutan kumbal nagidila daw magadaw tumod uli karnad akan ka isisa katumbayaan iyalo na pondo nga moy nando papaharan nando pungutan darama moy rikot tahiti makidarama numaniti ka mandot paparasam ka paparasami ko o perlu di man titungkap lah ka. Jadi nunda titungkap ang wagas saya haratusin tusin lah iya hay mati nga manahaki manu hibagya rasam nga dati na po panumbayaan nga ako ni ko kaano hisya paparasam nga dahay na po di pamusarahan na rin nga aparlo na isiyad ay kalangkapan dat miyagal ko wagas tusin jadi daramah na padaramahan na rin bo ako ni ko sebab dat atumbayaan ta ko siya kaano paparasam to sodopon mo tiyagya ka umbalo-umbalo ulo gada tangus sama di ay nakarasam jadi anggapon na po di daramah na siya mungkin haron na keperluan na siya dari sudut keperluan na kapasian mungkin megal katusin wagas hiri na pinakayaan ni dit pamusarahan dat minanahak di mo nga rumah sam gimana kampay dan nga iki pengkora di may papitarid tingawom taso topot ka kapiyari man pun da pitario tingaw ang taso ngan pingirakay dati na po kabasanan dat hitid dati haron na po hit suang talun teko pipirawon dat kairakan nga manatas to ko no manahanda ako irak nakuro bunsutan irhit it asarota ka teko may papatari idikara bunsutan nga izaman iti tempo dati dodon do haro kakapino kong balong bunsutan doon na po kakitanan nila hindi ataman ko piyo may umbal o kani ko ato ko atumbayaan da o kon ko atumbayaan to ko nga dari segi peri kabinatangan ya asa nangiri bagi dat ngon pitario it binatang suai pun da sendiri mengigali binatang lah nga ago mo na sarita pasalo bunsutan
Pakinonghon ni sarita bunsutan nga iya di magyagalagali. Ujung-ujung nga ti iya di hiti no mo tiga kari. Hiladambakan nga manansangan no hiti mo tiri ka. Nga intangan po di ladan orang putih ki. Ini rin yung makungan pingira kay binatang-binatang ngay. Ulang pa yung guro ka peri. Nga doon na po kita nandi ham. Ay atas pori kemanusiaan to kay buri mo. Tu ako ni yan ko asanonggot. On popintaryo. Ano ba asanong bo? Ngon popintaryo. Sedangkan datulun piya nga ay asanong ngon potaryo. Haran pa karamayanom. Pisandang-sandangin dadit tukang pili dat isay manari. Ngon nadanda pa kayo may pasulong. Tulun nga ay harohit haorohyan dat suhon may panari. Apalagi binatang kat it akan nagya ka iri budaya dilo. Nga adoy anto kad haro nandit ikay lobot inatudukan. Asan saganin dari mo. Asan sagan na pundo nga uli jadi momopolin dahit suang talo ni digi. Miagal lumadati asan sagan to kanda po nga. Suhon na may panusip piring. Mongoy ko piya nga mogong-logong. Tamo dandat polologo danindat pay ilihidit piring itong galas. Mogong-logong pun mamanaw nga mampaw-lampaw. Tulun piyang hari kapuri manan dito ya digi. Nga nung di ko puda-puda may umbal. Haro ni sarita-sarita ribut Grig. Tika ningaw mini popitari dit pengka ka. Lanam tapot kapiya lagi. Nga kakitanan to kana pomit atas dasar kapari kemanusiaan dan kapari kabinatangan to kanod di mo. Oke, jadi tumano dapod Matius 5 ayat 44 45 kanu kadhila. Padi pod ayat 45 nga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat nagi tulun osonong. Paparasam nagi muntoki tulun dat pentopot ia pentopot. Jadi iti na po kamondo rasam tumano dilet ayat ho di nga kinorohingan paparasam. Nga ikaw piyantok ko dati dat ay tindalanan da semua no. Irene kamondo dat rancangan ko na po akan karancangan no ka. Asa-sanang taka kumaraja siga kahit pangkudara ka na rasam. Sekira mamutung ko, nakahi ka naging mamutung, papaturo padalid sa kurang-kurang ang sandam. Tokom akah sa rasam. Ponatas temudet ni pagangkat. Napintangan nung nagiangkatan nga sa labay-labay no. Tok hilo na di mimpopol pa rin sa burogon. Sa amu na sa burogon na ka. Nga hiti na po naratian dati kinarahingan nga papalintuhon nila rasam. O kani karagon. Nga mila ka paparasam mo rogon. Tulun nga pengko korera sambat iwon saya ni dihay. Mila ka hujan buatan, awan buatan gisambot rumah sam nendo. Mila nga dengan upanay rasam ki. Isay dako pengkarajan ipaparasam. Pentanada datid hadid ayat 44. Mau berasaku kumado kayo. Lisiho na sangod no sambayang no montok diolo imonging garit do kayo. Tokoy.
lisiho na musuh no, kasihila musuh mo. Api guli-guli na mo ti dati lagi. Ina pa inawayaan dati nga. Agat na mo tilo. Kano ka nagindam mo malisih dat musuh no. Sedangkan ipit ano korohian nga susa na lumisi. Labi pun na musuh. Da hara ka musuh dati. Pengkura ka ako hara da ko musuh. Nugya ka man la musuh hilo. Sangod ka dusun lah. Patumbayaan ako dat ay siya yung musuh takot tibo. Nga agumo imahit dati korohian. Haron mo nindul ginawa to ko. Ato kay orohian. Nga kay ma ako ni maka musuh no. Ako ni ko po nakasangod. Nagit ato ko korohian. Asusa to ko. Haro kantakan dot katumboy di tulun nga. Haro nagimang ko'y ginawa sumunod. Koto nagisyo ka. Koto nagisyo. Teko. Ngam no ko piyo. Kangam no ko piyolo ka. Kapuriman nagisyo. Yadi. Sedangkan inagita dati inagitulun dat adati korohian. Nga susah ta ko na lumisi. Lobi po di dat it sakirad musuh ko piyo. Puno ka sangod. Pingkura ta ka lumisi. Kamunda aga tika daw lo. Sakirad na pad man dati gulio ipelajaran dati di kanihab. Matius 5 ayat 5. Lemah lembut. Pengkura ka tumaguang dat musuh no. Sangod no. It ano korohian. Miyampay da lemah lembut. Alamaya. Alam bayad. Okay? O hinomod. Sayra dahara parundingan. Minsawat to boros sisyo. Iyati nga. Minsawat. Timoti boros sumono. Yadit. Iyati. Takon natitulun mo. Mono kipalak di siyo nga. Iyati nga mono kipalak no. Tumogo di siyo nga. Iyati nga mong karab no. Iyalo. Takon nalat sa bagay tulun. Suway kayo ayat 7. Naraitan lagi ka daw. Dot. Ikaw mo daw murah hati. Matius 5 ayat 7. Kalumag na itulun dat apuahang. Musuh dati. Pengkukurakod apuahang di siyo. Ano siya korohian? Pengkukurakod apuahang. Hardi paguhatan di hilag gurup dat nuri di kanihab. Pengkukuran dat hilag garaja kaki. Iyati na pod igareja nga. Harohi mamonsa ito ko gurup WhatsApp. Haro grup lembaga gereja. Haro grup pot anak komulakan. Kongonduan. Kokusayan. Sayra na pun dari grup-grup ki. Haro nundit dati korohian da semua no. Pengkuroh kodat ay kadang-kadang kat poswangon na day siyo nga. Korohian. Pologasan na po isiyo lah ka. Ino pun di bahagian di siyo nga. Takondo man patahako. Pologasan na po isiyo di ka. Kaya ibo isiyo di bo. Harang ngayon dito di. Ino pun dahit pinotumboyo da patahakon di siyo nga. Takondo patahakon. Nakuro. Takog ya orohian di siyo.
Paingkukuro kod haro ko puwahangon. Sayra dat ina pa itulon ni di nga musuh dati. Dati korohian ki. Milo ta ko papatudok ko puwahangon kumadis yo. Yadit agat numati ki. Suai kairi. Paingkurah ta kod papatudok dat ay oborisi o pulang suci hati toko kumada musuh dati. Haro namati minta langkot. Ay iya. Kano gi? Haro no hit kapurimanan dati adi. Miagal mangkudit rumah atra ti ginaw. Kok kito toko siyo nga minta lang ngay taasonong ginaw mo. Haro no po hit bobos tako po mamusus nga tulon toko gi. O haro ko lamokon minta lang na ikapurimanan dat mimpupu nanday kapuriman na sonong kapiyo bo ko kita dit dati korohian isiyo hindi nga ano po isi orhayan dati nga iyo di ka daw buli jadi isu ang ginaw siyo ko kita dati nga ay harohit ay datang lagi ni saturang mimbulay ni tiya digi ay datang lagi ni saturang ka sayra na po dat ino pa itulon ni di nga dati korohian kada po boro sa musuh nagit dati korohian nga paingkukuro ko dat tetap damay isuang da ayat 9 Matius 5 ayat 9 paingkuro tako dat kanu patilombus dat tetap damay sayrad ino pa itulon di nga dati korohian aman damay ka sa hari tako pia oryan ditulon gi ilo no matilot cabaran ilo nalot kaboling kahangan dati isuang dat kaposyen sebagai pananu de kinarahingan sebagai tulun da kobasan iyo kayu iyo ho to kay katali bildet kanta kanilo sekira iyo kayo hit ako po nakapuriman isay na ko ilod insanta daw nga kawaya ta kumatila kanta kanilo yati na poti nga ikamundat hidup bermasyarakat oritan na pod hidup bermasyarakat payrolat takot tulun tay ko satu jemaat isuang na gereja gumu tako namustahil kawaya tako ilo kantakan dat milam mamonsed karikot tako nandala kamoyan dat haro dati korohian tako insalawon isuang na isa gereja mantad ko harohot dati korohian kadang-kadang tako ko ngay kasambayang di man ko may sambayang ko kita hokusyo nga rumah to ginawa ko kung nagiditi may sambayang mo ako na pa di sambayang nga arat di ginawa ko kita siyo ka mangampun ako siya ti ay say masaala ko siyo nga ko kita ko siyo rumah to ginawa ko ka mantadi dim ako nagidi may sambayang titiyot di ka jadi paingkura magadi ritir digi bobos no payad ito purimanan to ko la iyo ho biya kapuriman ako megal ko haro na pay tulun da sumonong dia ki buli jadi mangumang dia tay ko manomboras dia li itaang sonong bobos no padadid ampunan na pa isilo potalibon na polo ka nga sebagai tulun natumali bisa kapurimanan nila kau kita kasyo nga asaraw ni kasari isyo nakapi mangumangong ay isyo na mangudot mamfitna gara-gara di siyo ngarano nakasibar at asanong sebagai da tulun dit
kaubasanan yati haro kapurimanan haro kolomokon paing kukura ka kanu dot no kaya din bersangka baik paing kura ka kanu ati iho mo tinga iya dito purimanan ko ampunan na itulun de ilo ni pagangatan ampunan na po isiyo ka sa kirpiad isiyo ka kasala ampunan na po ka ampunan to koy nga amo na tumalibit ko kita to kad ditulun rumah to ginawa dati o saraw to ko kantakan bo ay sayra na pondod kawaya to kanon dati di nga haron nanday ginawa dati ako no hindi mo ko kita ko siyam osaraw ko ikantakan hindi ka iya di mo tirid haro ko piyo kasinduhalan nga ngon penggayoon takan pamadi kantakan dati di pengkuro na di isiyo nga kasuang suruga iya nga kasuang suruga takkan da kore ka tila suruga nga kita nu siya nga saraw ni kasari tokoy ilo nad aga timutilo nga kasuhang tuga di surugan iya di haro kapurimanan ti di ako ni ka ako isilo nompunan ko isilo ka no kopi maaf iya sendiri nga sumambayang ko nakasarid nompunan nuno isyo nga sebagai datulun minta lang nakasari kapurimanan dat kita nu isyo diki osaraw ni kantakan sirad osaraw nu minta lang hindi kapurimanan dat susuway do sa kira tumimong tako kori ko tisyo nga haro kasari iginaw na dit gumanit ganit tat asanong mo iho nga ilo nakalomokan ko kita kula haro na pahit miagal ko kapadinwal dia mangumang dia nompunan mi miyampay nayay ginaw nga ino po'y kapamuhandaman nga susa na tumalib saraw kasari iri nakantigay ka mo yun din ay miyagal ka itit nga suhat sayra na pod horob atanduli horob sayra na pod atibas no po oling si moti atibas nga harmadi pilat iti ginawa dati sebagai tulun nga iyo di na kantelo mo haro na po tulun dan numan dati sindualay ginawa kapiampun mangampun nga ino pamanday kapamuhandaman dit kantakan di nga tako na olihuan intangan po mati dati uminamangon no kasyo sayra na po pakiampunan dati ilo duso dati ampunan di siyo sa sinadud kasilahan ng katanabon na tadaw yun dadi kasadud patamon di siyo iduso dati lihuan di siyo jujur yun na po ako kanot di ampunan to kay tulun nga ino pa'y kahandaman dati dit nunuhiwinan sa edisyo jujur ay alihuan umantadit perbuatan di tulun kahaguna pom iatin pom mintong-intong to ko no nampunan to kay siyo nga haro nakasari lo pilat bo jadi tompinay ngay mantad ko kantakan dati iyelo ako purimanan to ko ino po dihit sambolikon no po di dati lo nga kada to ko no po nindol lagi na tulun tu
meninduol to kono paginaw tulun gi iya leding ay kalihu iya ti no pamatingit nga tulun to ko otopoto git tumali bimatiri nga ay maailanong kulong pirolinaid tumali bagi jadi mantad ko ihati no peti nga ato ko kalihu di perbuatan det araat det pabuatan kumadati kada to kono pabuat arat tu pabuat to kono pod arat kumatulun da suway yo no dati ilo di ato ko kalihu ilo nga ay kalihu di perbuatan dati iri na rin mo tok jadi ino po dihit sombolikon dati lo dilo nga mantad ko kapurimanan dati lo ato ko kalihu di perbuatan datulun kumadati kada to kono pabuat nunuhit aosono kumatulun swed nanti aylo kalihu harangay di nanti amo tinda dilo olihuan miaga lumadati ato koy olihuan santab no pa ditulun dat sedangkan ipe perbuatan osonong araat ato koy olihuan santab perbuatan dilo tulun da suway kumadati nga iya di no mati ano po osonong perbuatan dati iya lo nga ay kalihu di naumpunan to kopiyasyo asusan bigyan mo maliho ba normal lagi jadi man to kono umbalay lah ino pa dihit sambolikon to kono pulo nga kada to kono pomon sa karaton tu sera na pomon sa to karaton kumatulun ay lo kalihu sedangkan iati nga ato kay kalihu ino pa dadihit ngon na po di dati poin somo ko kumahadat ay hubungan dati kumakinorohingan moy idat ata pada popimbuat ti tangaraat kumakinorohingan anggapan na po dati iya di na kada udang kinorohingan ko punimanan gi nga tokay iho na pom aswaya na kuno let sakirad haro ipagilitan datit kanu mamaliho ako iho kanu mamaliho terus tarang lah santab na po di karaton kasanongon olihuan nagimang ko ito sanong kasanongon di tulun olihuan ta kono gi nga karaton no kadil ilagud dam pamagunan kaus ko igitan ko matay kan sagirad o putus sa sintagi kaus ko igitan ko matay ka iti kahandaman dati let perbuatan da angaraat perbuatan da tulun da angaraat kumadati nga handaman nagisom-gisom indua kono kopumo kiai ki teko noduan indua kono nokian kono noduan ani olihuan it perbuatan di tulun kumadia oke kapagalan contoh no ki pira-pira timpu di nakatalib hara tulun na minaninduan lagi nawan kitanak kono di sigo kadid haradi sumandak kot teko tanak wagu korohyan di tanak nu paintutuna kono di siyo kok kita nugi isay ngaran molohing kanu minuhan iku ngaran molohing nu kadidati kada na siyo uhatan ka di tanak nakuro ka nakuro tu amo pagihum na pasuay kadanod isiyo ka nakuro saro ka sa hari nuhit perbuatan di tulun kumadia nga nampunan no namay siyo nampunan no na siyo nga sa pirohian di tanak no nga kada no po nakuro o saro nuhi perbuatan di tulun kumadia tok
nga nompunan ni may siya. Jadi ilo no po kantakan det katumboyo kumadati kajadi kumadati nga nya gali asusah ta kanu momolihu bo katarimo ta kapia. Ilo no po kantakan lo nga apia alihuan so kurang-kurang dot otarimo dati. Tarimon toko. Ano po otarimo? Susah to kanu di magindalan to posisyon. Nuno na pa nga sa kurang-kurang kat otarimo toko. Iti pamagunan agumoy koinggoritan dati harus sumakit. Inoretan dati di gulo digi. Kanu po otarimo hadat iya na pa nga sumakit. Hirinad agumo sa salno. Nakuro magyaditi sumakit to po ka. Tarimon po dati sumakit. Sumakit to ko. Katarimo ka na po di sumakit ko. Haro, no kasimbanan no pamusarahan di. Miyagal ko haro midupagun. Midupagun buli jadi it tanak palisihan no. Ko isay no po. Kano po katarimo no katangkia di siyo. Kayo simbayan di. Marong saraw. Jadi iti karaton nga iyo di no gi. Harana pa di perbuatan da tulun da arat kumadati. Nompunan to kay siyo. Torimon to kano pa na minaninduoli siyo dati gi. Nga osarawi makasari. Nompunan no ma. Jadi mantad ko osano nga kapurimanan dati harana perbuatan da tulun da arat kumadati. Iyati nga kada na po buat dati di. Tu isiyo nga ani siya kalihud di. Lebih kurang ang edit o ngayon no alas sa tusin at tambalot no kumadi agi. Ano olihuan? Nakahalal no piyari. Ano olihuan? Yo nga haro haro tambalot to minalas sa 20 ringgit to di lain. Bares yo pa 2 ringgit. Gisom doon no saraw ko nga nakahalal ko na ma. Palagasan no pa rin. No na di pa 2 ringgit ka. Nga sarawi ma. Ilo perbuatan nga iya di hari perbuatan da tulun da arat. Sedangkan di ipi ito sonong. Sonong ka arat nga takoy oliwan. Haro kasarit. Handaman kasari. Ilo nadat ay. Apangkal-pangkal. Limati letaraat. Pinggo. Ya didi ay sa di katutukan. Man to kana pa mini Yusuf to kana pa tigi. No ka di Yusuf. Tino mo da kuna kinarahingan dat pinagulo da kayo da hiti ka. Kada na da ko ngasaraw it perbuatan da ko di gulo di. Tino mo da kuna kinarahingan dat pinagulo da hiti ka siya. Nampunan na nga siya hit perbuatan dit tampinay daw. Nga, osarawi makasari siya, gi. Sayra dat magisasarita it, magiboros-boros itong pinay daw. Ay, siya nalihuan ni perbuatan di tampinay nga daw. Yun daw, perbuatan da ko nga, kada ako nakasusa kasya. Tinamad ako na kinarahingan dat pinagulo da hiti ka. Yusuf, ya nga, ay kalihod di perbuatan di tampinay daw. Nga naumpunan na masya. Yati ka daw nga, say raharat pabuat ta sonong kumadati. Nampunan to kono. Nga susay mo mamaliho. Man napad tulun to kati mo. Normal to kati. Kada indad gisambain na po hikanta kanidi nga mangantabot lisih kapag yampayan dati sebagai pananud da kinarahingan. Boleh jadi hiti gurup dati. Ihinad hiti makikinangod doon do. Haro nakapagi sisindo lagi nawa. O kita ta kanang ngarandi Sarinasem. Isiyo nakapedi lay de ka. O kita na Rikweli. Saraw na isiyo na hipoy ka kumadoho ka. Nga naumpunan naman.
Yusuf nakapangampun na ditong pinedaw. Ay, masih oleh Juan. Perbuatan dia lo. Oh, kita na Willis. Isiya na mini pamasuhi di parao. Nga naumpunan no mah. Wah. Pahilo to ko padilo Pukul sama pukulan nam ayat 45 nu kadhilo. 5 ayat 45 karena mantadidi yo kayu no po nga asili ko tanak ko kinorohingan nila suruga it papaimbulat tadaw montok itulun na araat tulun na osanong nogi paparikot terasam montok katulun di pentopot it otopot tokay susah mo ti lagi agati intangan na po di dati dilo nga ngono po dati posunsurya na di pelajaran di kanihab right na po ko monginggorit mong anyaya pagangatan na pumati nga ano kalumag na tulun dot inggoriton mantad ko katumbayaan kebenaran tu iolo ni kanu kerajaan da suruga sakiroh dot umang-umangan toko inggoriton toko nga sakira nagi kadaod tandasan to ko di fitnah kalumag to ko no katood no tu titungkap no po nga agayo dila suruga intangan na po inabi-nabi di lahid ka inong kapagulo ngon po dati pagalo dong kinorohingan ki ang haraat pia tulun bahkan da iati pia sebagai pananu de kinorohingan meninduol to kay ginaw kinorohingan ki nga no ka paparikot kasari isi tadaw manahak kasari irasam umati tulun-tulun ngay lagi mo tiga kasinduol irid sa kirad kimiagal ko iati kinorohingan magakun to ko panano do kinorohingan momonsay to ko di karaton pasinduol mo tiri miagal ko iya tambalot no ki iya tambalot no iya tulunda suway itano atutunan sakira na pod momonsay karaton hinggay kasinduol itulunda suway ko itambalot no tay kay karuhang no okay borasan na pod iya tambalot no kawan rapat lah apon sa dun la iya karuhang no lagi udutay ko no di karuhang no koila ay no sindulan ka amo ginaw no itulun do katumbayaan no karuhang no po minang udut dia sangkuro kasindualan da ginawa sakira na pod iya anu itulun da anu atutunan mangudut dia ina pay kasindualan nga ay sangkuro tu kagya katutun di tulun nga udutan ka na pod di karuhang no atutunan no karuhang no po agayo mo ti kasindualan jadi paingka nagid iati kinorohingan iati sebagai pananu da kinorohingan imagakun tokod tanak-tanak ka kinorohingan menindul tokon paginaw kinorohingan orwol mo tiri inagi tulundat
langsung ga ako tutun kinarahingan momon sa karaton nuka. Oh, apa tuh tigelo momon sa karaton ka. Tu agi ako tutun kinarahingan. Nga iyati no po sebagai pananud da kinarahingan. Momon sa karaton. Agayang mo ti kasindualan dahiri. Man tadi di kada to kana panindual lagi now. Kada to kana panindual lagi now tulun sa pitulun ki. Karuhang. Tu orwol mo tigari. Sayra dot mangudut ko. Manindual ka ginaw lagi kasindual iri tu atutunan no ikaharapan no. Ino pa itulun dat ako katutun. Momon sa karaton kumadia. Ay kasindual iri. Kasindual ibo nga misuwayo na makapurimanan dit atutunan no ipay kaharapan no. Manindual lagi na no gi. Jadi ihati kinarahingan nga iyo din lagi. Sayra dat magakun to kapanan udah kinarahingan. Momon sa ito kadit amian to kakarahian na kinarahingan. Kasindual mo ti kinarahingan. Lagi kasindual. Magakun kod panano di siya. Iya ilumanggar riboros kinarahingan. Miya gala dati magakun kod tambalut ka siya gi. Iya nagi mangudot. Makan dalam. Kawan makan kawan. Lagi kasindual. Jadi tok ilo nadalat I will go to kalo. Sayra na pod papari ka ta kinarahingan dat tadaw rasam kumadati. Song kuroh pia karaat dati kumadi siya. O so nang kasari siya kumadati ki. Iati no patulun sa pitulun tayong kuro. Sayra na pod oso nang itulun sumo nang itulun kumadati. Sumo nang ko po. Miya galitit pati-pati politik. Wala di pa kayo politik eh. Tay ko itipia pemerintah bo. Ada patan no pod tempat pembangkang. Contoh lagi. Kerajaan, contohlah pemerintah, kerajaan. Oilan na pod tempat pembangkang ikayonon. Peruntukan nga, ingkurangan. Milamang anuan. Nakurahin na do kayo to, garabol pakasarita nalun. Pembangkang no pagyagi. Sa kira na pod ilo kinarahingan. Kukurot ako na. Ino pa'y sumap pag kinarahingan nga ana siya anuan dat nununun barakat. Yung kakata ko no. Tanudan na pag kinarahingan na prinsip pot pemerintahan na iti pamagunan. Oh, pembangkangi hiladi-hiladi ka. Isay na ko at garabol. Garabol pagkasari taon na pembangkangi hiladi-hiladi. Ano anuan. Ingkurangan. Karikat bantuan corona nga amiagal hiladambokon. Alasan na po nga pembangkang gya iti dati ka. Nakura di hiladambokon to hatu sa ringgit nilay barang dapur kadim iti na po di dati nga adi ka hatus ka. Simbar na po nga iya din ari pembangkang gya iti dati ka. Iya di na pa kinarahingan ako kurah to kon hagi. Iyati magakon da tanak kinarahingan pananud da kinarahingan sumat to ka kinarahingan. Ako kurah na. Mila na dati borasan dat sakira na pod tuluni kinarahingan ki. Mihadi siya nga manahaki mah. Ay napakatudo kayo ka. Mihad patahakon ni kasari. Nga ilo na mystery na kadawlo. Da orikat mo musaro mo. Kadang-kadang yung ko kita takod inagiit
Okon ko pananud da kinarahingan. Okon nagid ogumo ti tahak. Haray minuhat di kanihabot na kuro magyari to. Haray manigup maginum. Lagit anarut umur harkorikot 20, harkorikot 80 tahun, 100 tahun. Nga anuan kinarengan peluang iri bagi anuan kinarengan not peluang pertobatan magandas sagid anaro umur sedangkan na peluang kita kan na kinarengan dat tumubat nah kada to kan na sumili pembangkang nga kinarengan hali piad sang kuro kasonong kinarengan kada to kan na silip pembangkang kada to kan na silid ihati na itu kang sinduol na tulun sa pitulun. Ila namatila I will go to kon lagi. Mantad ko kapurimanan datid. Osonong got sindualan. Iyati nga kada no paninduol. Namutisyo olihuan rin. Na olihuan. Okay. Jadi ino pa di pagangatan kago dahilo nga nuno. Rahyano ko patilang busiloho din ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu mantadidi haruslah kamu sempurna. Miagal namadi kinurahingan dahila suruga sempurna. Tokoy ilo di nga agat kopiyo sedangkan ilo nagi mamalihu hilat paninduol la tulun kumadati ato ka namilon lihuan susah na malihu bo apangkal na mamalihu daulo padi ngayon kamayad sampurna tok nga ilo imati asaru to ko ginawoon may edad iya hay no po nga miagal dia aga timotili itong Pinay haran no pa pilihan da suway kuy ho mamili dalo nga kaduhong kad ilo panuhan na kinarahingan umbalanta ko naman ito sampay kuro panuhan di siya sumili ka na sampurna ka susaan mo ti ka pila sampurna ki bobos to kana da nga mo balik agulo ragon dat may pagampuang ilo nakapiyohat ay susah na haran na pa'y kontabon nga katumbayan to ko dat mantad ka panghakan da kinarahingan memang secara manusiawi to kana patidat tumano dilaboroskan kinarahingan momosek kasonongon to kayo milo nga nakurah tu mobora si kinarahingan da tilo papaylo pagisit tilo nga manguhup na bagay sila to ka natimilad secara manusiawi nga mantad da papanguhupan da kinarahingan kanu isi manghup kanu isi manghak dati itu isin po nga ibantugan iwayoon manuduk dati badminton manuduk ka badminton ka goodminton nakura tu manuduk isyo tu kamilo gaya isyo jurulati akon ka jurulati gaya isyo milo isyo kailat tirik hingga milo jadi pengkurang takod ayakin mo boras pagisiat tiyalo nga isyo kadaw nga har kemampuan dat manghak dati manahakot kekuatan koin kokotan kumadati ila manahak petadaw rasam popokitad isyo na pang har kemampuan isuanggot monokadong kumadati jadi
ilo nulut haro na pakalamakon natin sebagai pananud da kinarahingan nga tumbayaan to ko dat mantad ko sokadung da kinarahingan panghakan da kinarahingan milo to koy kada takonod begini labay ni manusia yang tidak sempurna nasuho ta kapag ilad haruslah kamu sempurna papakita demila ta kay jumadis sempurna dengan syarat sumundi ta kono kumakinarahingan gumirot ta kumakinarahingan okay? Cekir na pemantad ko kekuatan dati sendiri memang ta kono milo nga mantad pangahakan kinarahingan kita boleh DM boleh mantad pangahakan kinarahingan Om ilo nula I will go dati. Agumo kalamokon dati. Agumo kasindualan nga mantada sa kadung kinarahingan. Miloh tako dat tumilambus iswang dat iman iswang dat karohanian nati. Okay. Jadi maita ko pakagwit tinsa samwad di konsikahan production. Mantad ko o gumukantakan dahiti pamagunan magisusuay kasindualan kawawayaon nga mantad na pod panghakan da kinarahingan iyati na po nga kanu tako dat patilambus dat iman rohani kaboboyuhon datin imiantok no karayan kinarahingan Magisusuay katapurimanan Taririmo Lataw sinuan Kadakatongo Haroson lihon Haroson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong ay soko iwan sinunod kadang katong Yesus musong lihon kano misis sa takad iswang sambayang kinarahingan dahay iswang kerajaan sorga kinalimpupuson dat kasisan dahay di kasool no nga nakarati ihay dat ihay sebagai tulun di agumo kalomokon tulun do kaubasanan nga agumo nagi kadawhit kantakan dot popakita dat isayahay kalomokon dahay sebagai pananudno. May nehay uhupay maya dat pinsana ni kantakan daawayan dahay gisombot kanuyahay papatilambus dat katumbayaan nagi karohanian dahay kumadia anuan nuyahay da kemampuan da tumuguang anu pay kantakan gisomdot asili hay di pananudno di kasari-sari dat ogirot sumondi umadia may na berkata ito sasanan ni makikinongaw dat isuang kasalimbahan dusun iti may dat magiuhup yahay isi sa ginaw dahay dat ay gumirot kumadia amu manindual dia kasari Tuhan kaswaban iti sumambayang gihay montokod sa ulo na tanak adi Hosea
Maini siya onway lisih, panguhupan, kalingasan, gisambot isakit temporurol di siya nga katalib o milanoy siya gunaon iswang napalayanan. Kung sikaw sa kadung no kumadahay, tinasambayang dahay iswang rantuan Yesus. Amen.